JCILPS की कन्वेनर रतनबू UNLF ओइना उहनबा से ILP की इहौना थैनबा मणिपुर सरकार न सिनबनी हाइना MLA जोय किशन हाइख्रे मणिपुर दा अना लायंग बगे थबक तौरीबा प्राइवेट क्लिनिक डेंटल क्लिनिक ऑप्टिकल अमदी टेस्टिंग लैबोरेटरी कया रजिस्टर तौद्रे अमदी पास तौखिबा बिल अहुम एक ओंदुना चना हन्नबा तक्सिलुनबगिदमक चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना लुचिंगबा पॉलिटिकल पार्टी की मिहुत कांगू अमा दिल्लीगिदमक इम्फाल थादोख्रे खुरमजरी मिडेंग ताबिरबसिंग तराम नौचरी पाव संदोकन पिजरी JCILPS की कन्वेनर खोमद्राम रतनबू UNLF की मेंबर नी अमदी महागु फाबा ngamba मियोइदा लुपा लाख मंगा की मना पीगनी हाइबा असि पालिबा सरकार असना मियांगी इहौगु नामथनबा होनबनी हाइना BJP की MLA जोय किशन फोंदोख्रे ngasi mahak की मयुमदा पांगथोकपा पाउमी सिंगा उनबदा महागना मखाताना हाइखिबदा सथरकलिबा सरकार की थवोंग असिना ILP चना हनिंगदे हाइबसी मयेक सिंगना ताकले पुलिसना पुथोरकलिबा फोटो असि अचुम्ब्रा हाइबा थिगतलब्रा हंगलकली फोटो असे सासिनबा ओइरमलबदी मणिपुर पुलिस ने रतनदा लाले हाइजगदौरिब्रा फोटो असिना अचुम्बो ओइरबदी महाकी मथक्ता FIL अमा लौखटख्रब्रा महाकु फाननबा वारंट पीखिबा लैरब्रा हाइबना चिंगबा वहंके हंखे पुलिस ने रतन की मतंग थादोरकपा चेरोल अदुदा महाकना तोंगान तोंगानबा कम्युनिटी सिंगी मरक्ता इरांग थोकननबा सिली हाइरिबा सि रतनना ILP की इहौ सागतपगी एक्शन लौखटपनी हाइरोइदबगी मरम लैते मणिपुर सरकार ना ILP चना हनबा पामदे हाइरबदी सेंगा लौथोकपियु हाइखी महाक मसामदी BJP मणिपुर प्रदेश ना ILP चना हनबगी थबक खुदिमक लौखलगनी कॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा मियांगी इहौ खुदिमक महाक मसामदी BJP की लेजिस्लेटिव लीडर ओइना मांगजिल थादुना सरुक यागनी हाइखी मणिपुर पुलिस ने रतनदा लौखटलिबा एक्शन असगी चपचाबा अचुम्बा मरम मियामदा प्रमाणगा लोइनना चयोल अमगी मनुंगदा पुथोकदबनी करिगुम्बा अचुम्बा मरम पुथोकपा ngamdraba लीगल प्रोसीजर लाना तौरंबा ओइरबदी लैकाई मियाम अमदी रतन मसादा लाले हाइफम थोई नुमित तरेनिगी मनुंगदा रतनदा लौखटलिबा थबक असे लीगल प्रोसेस काइदना असेंगबा खोंथांगनी खंगनद्रबदी लैकाई मियामगा समनरगा पालिबा सरकार असिगी मथक्ता डेमोक्रेसी अमदी मियोइबगी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मांगहनबगी इहौ चंगसिलगनी हाइखी श्री खोमराम तंगी चंगसिलिबसे मणिपुर पुलिस न चप चाबा मियामदा खंगनबम थोई पुलिस की आरोना तो खुदिमक खंगनबा यादब लेरगसु श्री रतन की मतंगददी मियामदा खंगनबम चुम्मी मा सिवजि एहौ सिगे लुचिंगबम ओइबना मियाम की थबक तौ ओइबमरमना चार्ज मा एकतंग माय मरमदा तौसनबसे मियाम पुनोंग सिंगने निंगाय ओइ अदुना मागी मथक चाव असेंगबनी अदुगा लीगल प्रोसेस कायगिदे कोई पुलिस की तौबम तो तौगी मागी मथक FIR लोकली कोर्ट मासे एब्सकॉन्डिंग ओइरेना लौथोकपना थीबा खंगतना वांटेड लौथोकपनी अदुगा फोटो असी कदाइदगी फंगबनु करिनो आइदि मोय हाइडआउट फंगबनी नत्रगना अखोगी मोयगी मियम पाब अदु मरिक चिंगबा मयाम से उत्रगदी सरकार न इहो सी मंदन होनबदा आराम खोंथांग लखपनेना लौतबग मरम लेते गवर्नमेंट से मितरेनी की मनुंदा अचुम्बा से पुथोकतगदी मियाम गलोनेना इहो से नमथनब खोनै हाइदना आइना पालिबस गवर्नमेंट सी मथक्ता आइना इहो मसंसिलगन अमरोमदा जॉइंट कमिटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम JCILPS की कन्वेनर ओइरिबा खोमद्राम रतनबू मणिपुर गवर्नमेंट लुपा लाख मंगा की वांटेड लाउथोकिबा थोंग असि मणिपुर गवर्नमेंट की मथोंग हुक्तबा थोंग अमनि हाइना MPP की प्रेसिडेंट एन सोबाकिरन फोंदोख्रे फेसबुक दा नत्रगा ट्विटर दा फोटो थागले हादना JCILP की कन्वेनर ओइरबनी पामा फाब मंगंबा मतमदा लुपा लाख मंगा की मना पीने ना लाउथोरकसे मणिपुर सरकार की कोक यौदबा मणिपुर सरकार से ह्यूमन बीइंग नते ह्यूमनॉइड मी मानबा अदु मी की थमोइदि चेंदबा ह्यूमनॉइड न लुचिंगलबा सरकार अमा ओइरे मरमदी फेसबुक दा थागलपसे खोइना खंगी गांधी फैमिली की मरमदा जवाहरलाल नेहरू की मपू से पर्शियानी मुस्लिम ने लाउरइमनी अमिताभ बच्चन से नेहरू की मचा ने फेसबुक दा थागलैने अदुना अनफाउंडेड ओइबा बेसलेस ओइबा युमफमदा सुमाइना JCILP की कन्वेनर श्री खोमद्राम रतनबू फागनी हैना चंगचिल पखोंजंग से मणिपुर सरकार की माइकैदगी थून हंतोकपियो हंतोकत्रबदी अखोई मोखोगी कोक याउदबगी मतौ थमोइ पांदबगी मतौदो मणिपुर की मियामदा ओहनगनी मणिपुर लेरिबा अना लायंग बगी थबक तौरिबा तोंगान तोंगानबा प्राइवेट क्लिनिक डेंटल क्लिनिक ऑप्टिकल अमदी टेस्टिंग लैबोरेटरी कया रजिस्टर तौद्रे
ISTV News na Health Services Manipur gi phangba paugi matung ina mioi kharana tawning bamong da clinic optical amedi testing lab na chingba kaya hangdoktuna ana laying bigi thabak kaya chathari Health Services da register tawdana kanagumba mioi amatana clinic dental clinic optical amedi testing laboratory na chingba hangdokpa yade haiba akak naba niyom leirabasu niyom asti thausadana mioi kyana tawning bamong da thabak tawri Manipur Nursing Home and Clinic Registration Act listing amaga chamapan Manipurdra nithoigi section 3 gi makhada dandi piba yarabasu dandi asi yamna pikpa maramna kanagumba amatana ek asibu thausadana maning makha tamna thabak asi chatharakpani hairi makhoina mari leinaba health services ta register tawbagi mahutta masa masa gi clinic yauna ana layeng mi thabak tawiba mafam singbu sel thadaduna mi changlaknaba haiduna media gi thongda advertise tawbagi thabakti chathari Pawasina makha taraduna register tawdaba clinic dental clinic optical amadi testing laboratory singda karigumba khudong thiba amadi phattanungda thorakpa matamda health services na daita puroi haina health services ki director masana khangalagli miyam nasu register tawdaba ana layeng baga mari lainana thabak tawriba mafam singdagi section na khangalagli Amaromda atopa paugi likhul amagi matung ina register tawdaba ana layeng bagi thabak tawriba tongan ba mafam sing asigi mathakta akanba action lokhatpa yana ba athuba matamda खरा हेन कनबा एक अमा चना हनबा मणिपुर सरकार न खनबा लेरे हाइरी मणिपुर गी इम्फाल यावना मणिपुर गी मफम क्यादा हौजिक क्लिनिक डेंटल क्लिनिक ऑप्टिकल अमदी टेस्टिंग लेबोरेटरी चनी गी मया दा रजिस्टर तौदना अना लायम गी थबक तौदुना लेरी हाइरे मफम सिंग असिदा खुदोंग थिबा थोरकपा मतमददी मणिपुर सरकार न यंगसिनबिदे हाइबा वाफम थमनखिबा कया लैख्रे Register tawdana asigumba ana layeng magi thaba pangthokpa asina mioi kyada khudong thiba thokadabadagi kannabagi damak tangai fadana register tawhanna ba anauba ek ama puthokadawri bani haina paw asina makhatari Yelhaumi kannaba assembly na pass tawkiba bill ahum ek onduna chana hangadabani haina JCILPS na miyam galoina na sangsilagliba khongjangbu सरकार असना लुमना लौदुना ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिफम पांगथोखरबा मतुंगदा इंडिया की प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अमदी होम मिनिस्टर न चिंगबदा तक्षिलुना बांगसी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर न लुचिंगबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की डेलीगेशन टीम अमा दिल्ली की दमक इम्फाल थादोखरे ngasi ayuk pung 12 ga minute nifumanga chatpa matamda chief minister okram ibobi amadi deputy chief minister gai khangam ani na luchingduna indigo flight ta chatkraba atopa political parties sing adudi lok janasakti पार्टी की एमएलए कराम श्याम मणिपुर पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट एन शोभा किरणमदी सीपीआईएम की सेक्रेटरी शांता बीजेपी की स्पोक्सपर्सन आरके शिवचंद्र मदी पार्टी की मीडिया कोऑर्डिनेटर बसंत कुमार यावरी मसिगी मथक्ता सीपीआईएम की स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर एम नरामदी बीजेपी की ओ जोईदी हाना दिल्ली दा लेखरबनी ngasi gi khongchada du saruk yakhiba MPP gi president Sobha Kiranna Imphal thadok tringaida airport ta paumi khara ka unabada mahak na haikibada Manipur da mitop miancha sing hengalakta na batangai fadana inner line permit system chana handaba yade wafam stimak center gi luchingba singda thamgani haiki Manipur da aikoi da free da without restriction without prohibition da Myanmar da gi Bangladesh da gi Nepal da gi mayam changsilak pasina ngasi di Manipur je melting pot natraga dumping ground haibudu onthoktra lakli haibasi ngasi koi gi political party myam gi leader sing gi mihut amoina aikoi na prime minister da adagi home minister da even president bau dai koi khangan na thorang tori maram de koi north east harga assam gi tongan ba makoi gi niyom myam lai khudam moina prime ministerial level da Nehru Liaquat Pact 1950 Indira Mujibur Accord 1973 IMDT Illegal Migrant Determination by Tribunal 1983 aduga Assam Accord 1985 sumba magi tongan ba accord sing laksalaga foreigner si tanthokna bahoneba adubu ngasi di Manipur gi lengak sina karimata yawda bida prohibition yawda bi regulation yawda bi restriction yawda bi ngasi di Manipur je mapan dagi mito myam changsilaktana ikoi je minority tagadabagi endangered species endangered human haibudu koi chandno lerba matam sida koina political party gi mihut amoina koi center gi leader sing da khanghan gani Nakalamoromda CPIM की सेक्रेटरी KSS Santana खोंगचट असिदा इंडिया की प्रेसिडेंट बिल अहुम मसिबु एक ओहलनबा SN पिरकनी हाइबगी थाजबा थमलकय unanimous when pass out of assembly na and she
kainos athuba matamna paw khangan biu yarang sin pibiu pidragana kai ki semdokpa yabu khotpagi haibu athuba matamdi Manipur yauji lay film sida sina law and order solokpa kholakpa migi akhoi hingnabagi akhoi pusi mengje solokpa kholakpa adagi yam koina prolong tawradi masi kainosi Manipur da yam hena sathiba akhoi film lakadawdo yenga akhona athuba matamni sin pibiu natragana kari kari akhoi semdok simi yaba leibagi haibu adu थादेबिरो हाइबने खोइना पामिसे तसेन खोइना थाजबद मसे पॉजिटिवली यारकदरा हाइबगी थाजबमनि ले खोइना कियामगई मुस्लिम ओइनाम लोकोन मपादा फिचा मरोम सांगना इम्फाल तुरेल गी तोरबान काइखिबा दुना मरम ओइदुना अवा अना तारब सिंगदा केंद्र की एमएलए अमदी मणिपुर सरकार की मरी लेनब डिपार्टमेंट मियाम की अवाब कोकनबगी महुता कियामगई मुस्लिम रिलीफ कमिटी गा हुनदुना लेथोकपा हाइबसे लेबाक मचा तादब थोंगनी हाइना यूथ डेवलपमेंट पायोनियर ऑर्गेनाइजेशन थादोरकपा चेरोल अमना खंगलकी पाउगी मरक्थ नतेन बब्रे मतन लुगजरी हक्चांगी लेबर सोरकपदगी पुजु सिंगतबा हक्चांग चोथरबा तुंबा चाबा यारक्तबा खोंग हांगा नुंगायक्तबा सिंगिदमक अमत्त नायब उपायदि जोलिप सैर अमसु जोलिप कैप्सूल बु चंगने सिनबियो Admission open 2016-17. Irengbom Thamja Devi IITD Nursing and Healthcare Research Institute and Multi-Speciality Hospital, Uripo Khoisnam Laikai. Courses: GNM 3 years, BSc MLT 3 years, BSc MLT Lateral Entry 2 years, PG DMLT 1 year, Master in MLT, MSc MLT 2 years, Diploma in MLT 2 years. UNACO School, Excellence in Education, Kongman Zone 3 West. Admission notice for Class 11 Science Session 2016-17. Last date of form submission 8 June 2016. Date of entrance dates 11 June 2016 Saturday. Exemption of admission and tuition fee for rank holders in High School Living Certificate Examination 2016. 038524463884. Panacea Coaching Center, New Chakon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open 10 foundation course for class 6 to 10 starts 23rd June. Our toppers are 2nd position N. Suzena Devi, 3rd M. Basundara Devi, 6th Gary, 10th Yaisana, 11th Selina, 13th Davidson, 15th Sujakanta, 16th Ningthem and 25th Apollo. Hurry, limited seats. Irudio Coaching Institute. Admission open for Class 11 Science CBSE 16 June 2016. Visual based learning sigi kanabadi bakliba adubu laina khanghanba ngami amasung mitna uraga khangkiba para adubu laina ningsinghali. Other features are small batch size, faculties experts in CBSE syllabus and exam pattern. For more information, Irudio Coaching Institute, Kangabam Leirak Machin behind Baigo Hotel. Amukana taram nokchari Manipur da ILPS tatna halu pass tawkhiba bill ahum ekta onthou police na fakhiba mahiroi sing condition amata yaudana athuba matamda thadu haibada bida samusang brilliant club community hall da tarangba Manoj Kumar na chara helakpa ngasiga thana numit humi shukre modern higher secondary school da class 12 tamliba mahiroi asina chara henbada saugatladuna ngasi naurem thong dagi Imphal Kangchup lambi da miyam na tholaktuna lambi thingduna khongjang jangsin basu hokre Lamphel gi area da laiba office sing matam kaktana thingbagi thabak satharagani haina lamdam adongi maira paibi sing na laukthokrabani जैसे ILPS na Manipur da inner line permit system chana halu haina changsiliba khongjang asibu saugatuna ngarang iram sifai da lamdam adongi maira paibi sing na maira gi reli chatkre maira gi khongchat aduda Manipur da inner line permit system chana halu assembly da pass tawkiba bill ahum ekta onthu haiba kholaw kya su lauki Yairipok top chingthada leiba S Milan koba mioi amana mafam aduda yadaduna leiriba thong asi athuba matamda mari leinaba singna semjin biu haina ISTV news ki miyamgi kholao people's voice da phongdorakli Yairipok bazar dagi kilometer 3 lom awang lomda chatlaga Chanchakong village lay masigi thong asi yadaba matam yamna kuire thong asi praja singidi latlan oiribani adubu hingnabagi ising mayaida khongna lalaga chatnari hawjikta sukyamna warasinadi nongjuthagi matamdadi kari oirani praja singi awaba yengbiduna mari leinaba authority singi neng changhaningi
Potyan Tauba Nan Manipuri Sing Kankhatuna Thamlaga KSA gi Thomi Sing Phajinduna Thamba Thawongbu Uchekon Jubaras Pali Maira Paibi Association Linthoi Ngambi Women's Development Organization Uchekon Takhok Mapan Laikon Women Development Association amasung Takhok Mapan Women Maira Paibi Association awakan mifam phamkhre hairi aten babre amaga mulakjari. Build your success BYS Palace Compound Machalema School 16 की मेट्रिक परीक्षा दा 6% ताबा मंगरपसी इमा बाबा अमसुंग BYS कोचिंग इंस्टीट्यूट अनिमत ग्रेड सिपिजनी BYS की हॉस्टल दा लेजेदना BYS की फाइनेंशियल सुन रिटर्न कोर्स अनिमत यावरगा माय पापसी मंगरखिबन. Admission is going on. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa thu naba singbuda sinaba yarba lipsa group na puthok saba Oza Proactive Academy of Competitive Exam Written Exam ga mari lena na Proactive Academy na sinduna lakliba jungi tang ahumdagi special course haujaragani Medical Directorate amadi Education S Department gi Office Assistant logadoriba amadi Revenue Department LDC Revenue Inspector Jiladar amadi Mandal ga mari lena na special course asi chathagadabni ngasimak admission tawbiyo course ki matam nungtil pung ahumdagi pung 3 minute nifunga pawni. Slope Lane Public School, Khongzom, Manipur. Admission open for class 11. Biggest and finest boarding school in Northeast India. 100% pass percentage in CBSE class 12 examination. Contact 961-5965-922 9856-835024 www.slopelandpublicschool.com. And wishing Likla on its 25th celebration. Amukana taram nakchari. Matam khara lepduraba matungda isai nongmai gi thoram sing amuk pangthokpa hauragani haina Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada All Manipur Mataim Isai Kanglup Amiki President Dr. Hamum Nabana Lauthokre General Secretary M Dhananjoy yauna pangthokiba paugi mifam aduda Hamum Nabana Makhatana Miyam na Jangsilliba ILP gi Khongjang Isai Nongmai gi lup asina su saruk yaduna lakli Makhatana su yakhigani Isai Nongmai gi thoram pangthokpa matamda ILP ga mari leinaba slogan Kaya laugani miyam bu mikap thoganba yaba isai kya su sakani kanagumba lup singna karigumba thodok ama thokpaga isai nongmai hekta thingjenbagi chatnabi leiriba asi nungaite performing art form singna khunai amabu semdok nabo honabada achoba thodang yari karigumba athingba piningba tarabasu amik natraga apex body amada hana tanabiramu miyam gi khongjang asibu saruk yaba oina tampaki district marida isai nongmai gi thoram amasu athuba matamda pangthokpa hauragani haiki leibaki urba choba choba thodang mayamda Kuishu Yawun Binaba Yawkin Bigi Wakalosida. It's a camel, no Burga, making Jalega, Amaneta, a Karino di Kandaba, Garson organizing there is no information. Sina Ani Martia misunderstanding the Gapata Wakaman, organizing Masin, Nankan of Yori. A single missing as young in this district. Vishnupur district abiki branch lere Thawal district lere Vishnupur district tagi hauraga hairi ba ikoi style of programs aikoi sanction ba hona ba plan tawre Manipur University na lauduna hojik chathariba amasung hayengdagi pangthokadoriba BA BSc first semester gi parikha da apanba pibiganu haina college tara nipan gi mahiroi singi lup oiriba Coordinating Committee of College Student Union of Manipur na appeal tawrakle ngasi GP Women's College ta pangthokiba paugi mifam aduda committee asigi convener Nilakanta Longjamna mahiroi singi oinadi parikha haibasi yamna maru oiba amadi tungi punsi lepkadaba wafam oibana ayatpa apanba pibiganu miyam gi issue singda mahiroi singna saruk yaduna lakli adubu mahiroi singbu khulai oina sizinabadi yaningde education free zone ohenbiu haiki na lawa semester exam asi chathariba exam asi amasung hayengdagi hawgudariba 4th semester gi exam asida Manipur laiba kanagumba lup amatana ayat apan bibiganu Manipur government amasung masiga mari lainaba authority singna exam asi
ꯗ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯈꯥꯏ ꯊꯤꯡꯒꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ National Food Security Act ki makhada ahongba mamalda miyamda cheng phanghanabagi lakhotpa thorang makhada Thoubal Municipal Council Ward number 10 gi Councillor Hizam Jamuna Ward member Okram Ingocha amadi Waikhom Munal na ration card sing yenthokre hairi atenba break amagam lozari Imphal Valley Academy Co-Education admission open for class 11 Science Art included Home Science for academic session 2016-17 facility Boys Hostel, Girls Hostel, Lab Physics, Chemistry, Biology and Computer, Boys Toilet separate, Girls Toilet separate, Transport Imphal Valley Academy, Canteen and Playground, separate classroom. Hainaugi asengba mahau pambirabadi lecture freshly mango puns adusu sumna tagi lupa tarada 600 ml natuga 1200 ml freshly mango drink labada mimi noodles lemna hapchagani champrado fresh winning labadi thakpiyu freshly nimbu pani punamakta fresh amasung pure oiraba freshly Science Tutorial Center Wangkai Kaital Asangbi Sahi Khudingi Leptana Phaba Mahiroi Puthoktuna Lagliba Science Tutorial Center na Andak Sahi Gisu Tarataruk Suba Position da Purul Dep Huidrom Amadi Kunmari Suba Position da Laima Pokpam Merina Devi Yaurakle Admission open. Class commenced from 20 June 2016. Last date of admission 18 June 2016. Please contact Science Tutorial Center. Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na jingbasu lauthokpa yai hakjang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasimak unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Sakolapoi matungina inkhalibi na pimsa singda awabe jating phangi awaba kaya lagi khasitang oirabusu kanaba phangnaba nipi macha khaktangi oiba higher secondary school ama mamang saidagi mayamgi dama budul tamjakare masimak Ascent Girl Academy Sangolman Vijay Govinda mamangda nengsin biro amuka na taranokchari IMC election ki Moirangkhom polling station 14/8 Saugai Jom Leirak Welfare Club ta polling station oiba mafam asi hayeng amuk hana mikhal pangthoklagani ayuki pung 9 dagi nungthil gi pung 3 fawba bot thadagani haina State Election Commission gi Secretary Radharani na khangalagli maruiba paw amuka na pizari JCILPS की कन्वेनर रतनबू UNLF ओइना उहनबा से ILP की इहौ ना थैनबा मणिपुर सरकार न सिनबनी हाइना MLA जोय किशन हाइक्रे मणिपुर दा अना लायंग बगी थबक तौरिबा प्राइवेट क्लिनिक डेंटल क्लिनिक ऑप्टिकल अमदी टेस्टिंग लैबोरेटरी कया रजिस्टर तौद्रे अमदी पास तौकिबा बिल अहुम एक ओंदुना चना हनबा तक्सिलुना बगी दमक चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना लुचिंगबा पॉलिटिकल पार्टी की मिहुट कांगबु अमा दिल्ली की दमक इम्फाल थादोखरे मिदेंग ताबिर बसिंगबु अमुक कना खुरुमजरी